Došli u moj prvi video. Danas snimam ocjenjivanje mojih auta. Vi ocjenjujete moje auta, ja ih pokazujem. Prvi počinjemo od M5. Tu imamo karbon. Od iza ima tablice, PU4.0, RK. Tu imamo malo više za zamjenu stakla. Po meni su ove fjelge jako lijepe za ovaj auto. Ovo što ga perem je bio biti sa kompakom. Tako da, idemo sad na drugi. To je Quattro. Po meni Quattro auto koji sam što spati kupiti. Na koji ćete imati bolji kit. To je marke, to smo se sve skozi unutra. Uglavnom, ovo tu je sve bez konjica. Znači, kida. Tu imamo KKR, Range Rover. Običan kao fake motor. Tu imamo Volka, kao ono stojanski motori, tu imamo Mercedes, koji meni isto dosta lijepo, on isto ima PU 358 470. Tu imamo R8, po meni bolje auto koji imam, volim ga uvijek. Tu imamo Mustang, koji sam kupio redovno. PU592 ovdje, ima lijepo road page izvani, svaka gore i ima ovo tu za vodu izbacio, tako da moguće moje. Tu ima Merc koji ima ovu kao haulu gore, ne znam kako se to zove. Tu imam Rolls Royce koji je hrom roza boje. Taj Rolls Royce je meni iznutra jako lijep, baš mi lijep. Zato ne želim staviti onu gore, stvarno, tu još malo se radi. Tu imam Urusa, po meni je ljepši auto. Ono što ima PU 592 FE. Lijepo izgleda, tu ima karbon, isto kao i M5, samo što M5 nije pravi nego sam ga radio, ali ok, izgleda kao smeće. Tu imamo ovaj koji smo isto nagradio sa konicima, vidite ovaj bolji kit ogroman, lijep. Taj mi je auto za penjanje na plaku, za Mount Everest. Tako da kada me policija juri, ja samo hop i idem. Tu imamo ovaj auto koji ja najviše koristim za drift, jer onako lijepo driftam i lijepo držam. Tu imamo ovaj krš. Tu imamo Audi, ne znam točno, ja sam glup. Jer ako kažem neko ime, neće biti točno. Lijepo mi izgleda, htio sam da bude bijele boje, da se ne bude ništa pretjerano, sam htio da ovaj auto izgleda više sportski, zato sam stavio neke obične felge, a neke krštove. Tu imamo roze Merc. Tu imamo Glitch, Petrol Mini, Glitch. Taj Glitch ide 70.000 na sat, ali ne ide ništa zato što kad daš gas, samo se gume pale na mjesto. Tako da morate lagano se gas da ide brzo. Tu imamo već malo meni ljepši, ali sporiji auto. Tu imamo ovaj dizajn koji sam ja sam osobno radio. Tu imamo ova kineska slova, kinezici, znate. Tokyo Drift iz Kinezica. Zato ovaj auto ne vozim. Imamo ove felge koje se plaćaju i imamo ove rašetke od iza da me niko ne može vidjeti. Imamo spoilerču Tokyo Drift. Tako da, sad ću. Tu imamo Red Bull 10 kila. Tu imamo ovo na gumama, ovu traku, imamo Red Bull dizajn, imamo Mercedes-Benz, nove boje, HP, Red Bull, Merc i AMA. Tu imamo ovu klasu na body kit za konjice. Šteta mi što ovo ne svijetli, nego samo svjetla ovo tu svjetla, ali ok. Ne znam zašto. Imamo ovu gumu iza, kako se pobuši. Tu imamo M8, klasičnu, crvenu. Candy crvena, ne se nalazi Candy, ali ok. Tu imamo 350Z, ispravite me ako nije, ali ja mislim da je to 350Z, ne znam zašto, ali mislim da je.
ne znam. Tu je isto lijepo dizajn, barem meni, ima lijep spoiler, ogroman spoiler. Ima felge na plaćanje, auto isto na plaćanje i ocijenite vi samo, sve ocijenite, ne znam. Evo tu imamo ladu, tu sam danas kupio, tu sam dok se vođe u busu, sam napravio nešto glupost. Tu imamo ovo, tu imamo novu supuru koja je dodata u ovom update-u. Mislim, nije gotovo, ali bit će gotovo. Ima policijski, ovo je vrag. I tu imamo M4, pušna boba imamo. Stakla su onako malo zatamljena, ima felge crne, crno-žuta kombinacija, meni je lijepo. Samo da ovo tu mogu ubojati, ne znam što se ne želi ubojati, ali ok. I ovaj mali spoiler, pokoj gdje je meni ljepša, jer ne bih htio da na ovom autu ima neki spoiler koji viri gore. Registracija za PU 27584. I tu imamo ovo glupost, tu imamo Google Kids, tako da imamo stvarno u životu. I tako slično su felge i htio sam napraviti takav auto kao što imam. I tu imamo S-klasu, ne znam kako gdje je S-klasu. One crne boje i šta, mi ne vezam, nigdje nije S-klasu. Tu imamo ovdje drift, to je open drifta, pozavljamo, naš spoiler, površinu, na felge, dosta lijepe. Glupost. I tu imamo GTR Nissan. On isto ima felge na plaćanje, ima ovu stop svjetlo, da. Ima dizajn. Nedavno imamo tu gore onu, ne znam. I bio je glitch i imao je onaj gore, ne znam kako to zove. To se radi preko one aplikacije Google. Ali to je nestalo, ne znam kako. Ukrug neko, ciganje. Došli, sa koliko staro željezo. Auto neku glupost. I ovo, to, vidite ovo gore. To je bilo na tom prijašnjem, ali je bilo 10 puta veće. Ovaj auto je Monster Design, ima ove felge koje koštaju, ima ovo gore. I ima ovo tu na haubi što izgleda kao da ima nos. Mustang. Nema zidati. Ovo lijepo izgleda, crno-bijela boja. Ako ne izgleda dobro, nek se žali, šta ću? Smeće. Ovaj auto sam počeo voziti, ne znam zašto, nekako lijepo ide. Onako lijepo mogu pratiti cestu, lijepo skreće, lijepo vata. Ne klizi. Lambo, Passat, naša Lambo, kotkica, kotkica, nije kotkica. Tu imamo Supru, mislim se prije koristio za drift, ali ih ne. Tu imamo Krš, Nissan, Portofino, baka prase. Smart, to je dobro. Kaži tati da ti kupi jači auto. To piše ovo. Taj auto sam ja kupio da bi se penja. Ovaj auto ima bolje vihita plaćanja isto. Taj auto mi je baš lijep. Ima nardo greju boju, možda je malo svijetli. Plave gume i on je da malo prosječan film. Sad kad se ne mogu povećati. Ne mogu, jesam, znao sam, ljudi moji. Tu imamo tu, isto grupa na felge na plaćanje, nešto raditi neki dizajn, ništa, ne pitajte me. Tu imamo tu Jeep. Ovaj tu ko se čuje ko da peče još nešto na razred, čujete? Čuje se ko da pečete, ko da pržete krumpira ulja. Tu imamo Krš, ovo, tu imamo ovo tu za vuče aute. Kada radim na posao, da. Tu imamo ovo, tu imamo M4 nešto, ovo ono, neki pedijski dizajn. GT Sport, sve sam isto koristio za drift, još nisam učio drifta pa sam ovo bacio. Tu je M5, to sam pokazao, tako da 9 minuta i 56 snimanja,
10 sekundi, 10 minuta, komentaš snimanja. I to je bilo to od ovog prvog videa, video traje 10 minuta. Tako da, čao. Podržite me i bacite like obavezno. Ćao.